iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo a Denver. Mawanan. Manual daw nakastoy ti panawen. Dinirityo na matan ti todo. Ay, sayang ti panog mo kastoy lang. Nabagyo matan nagitimulam yan atang. Imbag na dapay maapit ka dagi jay. Ay, oo na yan. No kaano adandanin pa nag-aapit. Isumat ti pa nagbagyo na. Sayang nga talaga. Sayang ti banog kan gastos mi. Iti tanda ni upat abula na pa nag-garden mi. Kat kasano? Mag-eskwela kan? Daddy. Nariknamat sigurong tirigat na garden. Danda ni di pa'y naisubli. Tinagpuunan nyo. Gaputan na bagyo mat nagiti mulayo. Ulitag pa'y maminsan, Daddy. No talagang awan gasat ko iti garden. Ituloy kong itong tag-eskwela. Adagan ka dayta, Denver. Desisyon mo dayta. Daddy, kidawag na ikandak pa iti may sagundaway. Barang makasubot tayong tumutan iti sumaruno. Adagan ka dayta kunakmanen, Denver. No talaga kahit mo pa ita garden, ay kat sige malubusan ka. Kasi ti sigod, itad ko lang tadag iti masapol mo. Supplyan ka, aging ka makaapit ka. Agyamanak, Daddy. Adda ni Daddy ti salas. Adda ka bisita na. Mayat mat istoryahan da. Ay, sigurado. Ibidbida naman ang dagiti di adal kakapsat ko kadagiti bisita na. Way aklatan. Anya ngay nga ron. Katsyak lang at piman ti saan anak adal kada kami ngagkakapsat. Professional da amin. Siyak lang ti undergraduate. May sak lang piman a gardinero. Diya ako numasidag. Ang mga numasair lang manantiriknak. Lumangag ko dagiti ibagpagana. Tinasayat, rumuwarak man. Mapanak man kit dita yan ni Frank. Kumusta ka ngayon, bro? Long time no say. At dating marka, bro. Tinak man rabaga na kasta, bro. Kas makita man. Taong gardenak lang ita. Humpay ka din balasang umasidag kanyak. Gapitik kinalampong ko. Diyak ngaminan masahang tagpapukis kan agi barbas. Oray barbasan kan lampong ka. Gwapo ka lata mo, bro. Ha? Siga talaga, bro. Ayong gaya. Speaking of balasang, nakikita mo ni Roxanne di na minsang aldaw, bro. Ha? Sa dino tinakakitaan, bro. Itisigot at agos na Iso na lang ta. Di ka masaksaktan Ha? Adda kami nakita kakadwa na, bro. Nakaragrag sakdaman. Anya? Un, bro. Madlaw alasigid tayo titong kalmaysa. Panagkunak. Nobyo na tinakita kakadwa na. Agkib-kibin ta pa yung aron, bro. Anya? Sigurado ka kadi ani Roxanne tinakitan, bro? Un, bro. Sigurado ak. 100%. Awan mo't gaya man rason. Tapnog pursigiyak pa iti biyag.
Manang, Ne, anya ti kayat mo asawan Denver? nakiasawang at gaya man ni Roxanne. Di na ko nauray. Nakiasawan ti babae nga inayayat ko. Ading ko, ubing ka pa himat. Patsak adumtang tumatlaang ti babae aparaken ka. Nalabit asan ada kayo ka ni Roxanne ti agkagasat. Nagsakit, Manang. Nagsakit. Maawatak tirik na maading ko. Tirumbang nga ramidam ita, kat igaad mo kat diti agtrabaho. Iti kasta, makalipat ka. Kat pangaasim di mo kumamanan sublian dagiti bisyom. Awan ro magapagdanagan nyo kanya, Manang Gina. Namimpinsan ako na nagbalbaliw. Ikarik adya kong sublianan pa'y dagiti bisyok. Ba nag-apakaragsakan mi unay ading ko. Kumararag ka iti Diyos. Kidawam ti panaramay na. Patsyak adi nakabaybayan. Basta di ka umibat kan kwa na, ading ko. Anak ko, di ka kumamaupupay, wan. Talaga kasta ti biyag. Amok nga daplano ti Diyos para kada kayo kini Roxanne. Ay, kasanuak pahitan, Mami. Kasanuak pahitan. Tain sukat nakmatan ti babae ngay na ayat ko iti kastaunay. Sana gaputa na kiasawan iti sabali, kat maawanan kamatan iti ganas nga agbihag. Aggagat kakit di aramidam day ta akarit kan inspirasyon, tapno itultuloy mo pa'y dagiti narugiyam. Mami. Amo manak ko, saan na ka nga ikan ti Diyos iti panubok adi mo kabailan asulbaran? Apay no ituloy mo ket diti ag-eskwela. Iti kasta, makaturpos ka mo at akas kadag iti kakabsat mo. Pasensya kayon, Mami. Ngam talaga di akong maiulot ag-eskwela. Agar di naklatan. Isumat lang nga trabaho. Dakdakal pa'y kititibiro ki Jay, nang runa nun nagagat ka. Ay, no talaga at ikan mapilit nga ag-eskwela. Ano sam nga rod ati agtrabaho ijay garden? Wan, Mami. Ipas nagkulatan dag garden. Agtrabaho ak ngagtrabaho. Barang no makalipat ak tumatlang. Patya ka kasta anak ko. Normal laang ti kastarik nam ita tanapudot pa'y ti panakaamom anak asawa gaya man ni Roxanne. Angam inton bumaybayag, makalipat kan tumatlaang. Malmalpas matgaya man ti balay nga ipatpatakder mo ading ko. Wali nga ron, Manang. Kasi ti Diyos, basit lang nga na panagsalugag, malpasen. Una, sana bale, mabiitan day ta. Konting kembot na lang ading ko. Wali nga ron, Manang. Sapay ko ma. Tamatyambaan man nang umina tinatang inton panag-aapit. Iti kasta, tuloy-tuloy mo ti panagtrabaho dagiti trabahador, aging gamalpas ti balay. Una, napintas matkit di ti panawan ita. Saan akas ka dagiti napalpalabas? Amay ranran ang adda bagyo tunggal agapit ka. Wan nga rod Sapay ka mga rod. Tagtultuloy yung ti kinapintas ti panawan, Manang. Iti kasta, saan man rin amasayang tinagbanlugan na tao? Masiguradok akasta ading ko. Kat paragsakanak. Ngamin, makitkitak ka talaga nagbaliw kan. Siyempre, matamana. Uray ka sa no ti kinalanglanggung ko. Amok matatakdiran nagiti karik. Ba nag-apakaragsakan mi unay. Nang runa ka damami kan daddy. Malaksid nga inigyamon nagiti bisyong. Umas asenso ka pa yan. Adanlogan mo. Ken adda pa'y balay mo. Day tagad ka pumadlahan ka kayo, Manang. Gapo ka dagiti pamagbagayo kanya. Wen ken awan ti sabali ang makatulong kan ka. No di ti mismo abagim matlaan. Makunak nga stable kan. Iso amabalin mo ti mga sawa, Denver. Madaanon tulat ta Manang. Apay, aging ka di ita kat di mo pa'y nalipatan ni Roxanne? Isu ka di pa'y lang, tipit-pitik ti puso? Di Manang mo't.
Mabalin ka di. Di tan pagsaritaan tayo tabanag. Oh, Frank. Nakawag ka man. Kumusta? Okay lang mo, bro. Sika ngay. Kumusta ka ba, Tod? Umay na mamapasyaran dito yung dagos ko, bro. Sana day talag pagpabak ng aramidom dito. Ha? Wan nga rod. Pasensya ka na. Diyak mo tan makadagdagas ditayan mo. At nakasingsing ko magkasarin tong Domingo, bro. Ang mga kaya mo tamapanta. Itikasta, makapasyar ka man. Sana puro trabaho, bro. Ha? Ay ka, una. Mabalin na tamat, bro. Kasta ang amay. Anyang itam mo. Ang mga mabiru ka mo ni Jai, di kong kunada adawan mo. Ha? Siga talaga, Frank. Mapantan tong aruda, bro. Wen, mapanta ko naklangarudan. Okay, urahin kang tong arudan dito. Tagasinaktam dito yung dagos ko, bro. Urahin kang urahin na. Wen! Wen, bro. Sumurot ka kanyak, bro. Ha? Sa dino, bro? Intaman mang biro kiti siya. Itay pa ngamin nga agsiksikal ti tiyang ko kag. Ha? Loko ka talaga. O niya, sumurot ka kanya. Saanan? Mapangkalata na siksiga. Sige ka ron. Panawang ka pa nga ron dito, bro. Sana balay, agsubliak mo lang nga dagos. Urahin ako, ay. Wen, partakam nga ron. Woy, mapan ako. Ay. Naglukon na siya, Frank. Nung naglalawak to, matikinan na itay. Kanya nga ita. Agsigal mo't lang arudan di tiyan na. Ha? O tanang pitik itilapayag ko. Aguray ka. Niruksan laang ti mga aramid itikas di kanya ka. Well, isuti ka na yung aramidan na kanyak. Isuti ka na yung aramidan na kanyak iti. Tunggal umuna ka sumangpat iti meeting please me. Pitikan na tilapayag ko. Santog katawa. Kaya't kati asawan da ito'y. Ngabda ni Roxanne ita tito'y. Ay, nervyosak na tan. Kasla, mabuti nga ang talyaw na sino ti nang pitik itilapayag ko. Ang imposible ni Roxanne. Ang mga kidimot na luklukwan na ni Frank. Ang mga nung nagsubli, kitisuti ng pitik itilapayag ko. Ah, makamulitan. Talyawag din ang pitik kanyak. Ha! Wen, kasinsin ko iti father sa iti babae. Diyak amo kasinsin mat gayam ni Frank ti lalaki. Wen nga ron, nairanranamot lakit din. Wen nga rod, ah? Kat, kumusta ka maten? Taga-ano ngay mat nila kayo mo? Ah? Ay, kuha. Taga-benggit mat laang. Sige ngay. Ah, ay, kwa. Kinapod mo na. Awan pa'y lang asawa. Ngamin, aging gayta. Kat sika pa'y lang ti ipit-pitik to'y pusok. Then, fay. Pudno ti bagbagak, Roxanne. Sika ti nagbaling nga inspirasyon ko. Iti inaldaw pa nagbiag ko. Sika ti makagamo. No apay nagporsigiyak iti biyag. Sika ti rason. No apay nga ingad ko tinagtrabaho. Kat sigamot lang ti rason. No apay naragpat ko amin na baligik iti biyag. Then, fay. Tamo kiti, kat agsinubyan tabay. Ngamdak sanggasat na nakiasawa ka magayaman. Then, fay. Ha? Agsamsangit ka. Ha? Ay, kwa. Saan, then, fay? Api ko mga agsangit na.
Maragsakan na kit di ngamin nagbalbaliw kan. Dakalan tinagbaliwam. Masenso ka pa yan. Roxanne, umay ka magbiit. Ha? Agawaam, tada ibaga. Wananti, umaya kon. Denver, mabalin ang maalat ti cellphone number mo. Sure. Iyag mo ti cellphone mo. Ta i-type ko. Oh, adto eh. Dahita ti number ko. Agyamanak. Sige ha, panawan kan dito eh. Kasaritak labi iti ikit ko. Sige. Urayag ti text mo, Roxanne. Antinena? Siyak nga rod. No kasta, kaanakam ni Roxanne? Katwan. Apay, agam-am mo kayo? Ha? Ay kwa. Uwanante. Sa dinungayan tinapanan na. Ay, naghawidan na Okay. Pinaawit siguro ti asawa na niya. Ha? Awan pa'y mat-asawa ni Roxanne, Barok? At sigurado ka, auntie? Wan, balasang pa'y ti kaanakak. Siyak a mismo ti makapanagnak iti dayta. 100%. Kinapudno na. Isuna laeng ti awan pa'y asawa na kadakwadang agkakabsat. Ti amok, may salaang alalaki ti inayat na. Isuna laeng ta pinaluspusan damat. Nagawol ka no ngamin idi ti nobyo na. Isu ang nagsina na. Adik ngamin. Ha? Sa bagay, may mayat matlaangan ti kasjay. Ti may pasuboy ti lalaki abarumbado. Antinena. Hanggang kunanamat adumten to kano ti aldaw, nagkita dan tumetlaang iti ex na. Kat ituloy da kano tinaputad nga ayan ayat da. Kasta ti kunana. Wan, Barok. Nay, apay nga gluha ka matain. Nada ka di madi anay bagak? Awan, auntie. Awan. Luwa ti ragsak da ito eh. Kat, agyaman na kiti na istoryam, antinena. Denver, Roxanne, awan ti sabali kay baga. No di ti panangkablaw ko kada kayo iti naragsak. Gan nabindisyonan a panagkalay sayo anak ko. Saan kayon ang pagbagaan? Gaputam mukmet a pinagbagaan yon ti bagbagiyo. Natatayangan kayon. Amo yung tinasaya at kansaan. Denver, anak, pudno akanayon ko nga ibida dagiti kakamsat mo. Pagapot na professional daan. Idintutas ka, kat undergraduate kan farmer ka lang. Saan ka siguro amamati? Agam na sakit. Triknak. Hindi kinabkabil ka. Masakit. Triknak. Makit kita ka nga agrig-rigat. Iso ka na yun kumatlang at iksan ide ni Berto. No kumustakan. No kabalamot lang kaditag trabaho. Diyak makaturturog iti rabi anak ko. Gabo iti kapapanunot ken nga. Makon konsensya. Ammo ni mamim tayta.
ngam inturturid ko. Kaputakayat ko nga gnagam nga. Kahit ko tumakder ka, babaan ka nagiti bukod mo sa ka. Amin na giday. Kat parte, ti palang disiplina ti mayas nga ama iti anak na. Kat sakbay, amalado ti amin. Kahit ko dumawat iti pamakawan, kapo ka naginyay kay naramig ko kayong kahanak. Sorry, Denver anak ko. Kahit ko ay bagay iti sangwanan nagiti tao, iti mismo ang kasar mo. Nga oray saan ka nakaadal, agkas ka nagiti kakapsan mo. Ipagpatag, kan ipagpampanakil ka ulay, anak ko. Bagay. Apay, Denver. Malagip ko lang dagiti imbagbaga ni dati di kasarta. Imbagbaga na nga anya, lakay. Ti ko na. Aparte amin ti panang disiplina na kanyak tinasapa. Apan ang patrabaho na kanyak idi ti garden. Siguro, o sana kasya tinarami na kanyak idi. Amang ano jak mo't naragpati kastoy kasasaad ko itay ti biyag. No di nak binugbog, kan di nak pinagtrabaho di garden iti. Amang ano intultuloy ko latta tinag-adik, kat awan na pulos na turong ti biyag ko. Nang rona iti sininahanak. Mamati ang aplano amin ti Diyos dagitoy. Amin abanan, kat adda makagapuno apay ang mapaspasamak. Oray sana ka nakalpas iti kursok. Makuna ka nagbaligak latamat iti biyag. Nang runa, kat sika tinasawag. Sika at talaga. Panagkuna kat napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin tayo anatipkar. Napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin nga adal kada tayo. Gapot na uray kasano arigat kan sakit tinaglabasan ta. Inturong lata ti apo ti panagsabat ti danan ta. Wan nga ron, ba nagapakaragsa ako na eh. Temo ka talaga idi, kat nakiasawa kan. Imbaglangan, ta nakaistoryak idi ng tinena, kat naibagana balasang gabay. So adya akong nagpangadwa anang biro kenga. Ket ita, agasawatan. Wala. Talaga di kan pinaluspusan. Amangan ngamin, noon andak pa iti sa bali. Ay ayaten, kan ipatpatag ka unay-unay. Roxanne. Kasta akmat kan ka, Denver. Ita Miss F. adan dua nga anak mi kani Roxanne. Uray sa anak-anak adal winumako na a professional akas kadagiti kakabsat ko, napintas latta met ti biag mi asa nga pamilya. Saan kami met nga agkurkurang, nang runa kadagiti inaldaw a kasapulan ti maysa a pagtaengan. Maitad kumat amin ti kasapulan ti pamilyak. Iso na laeng tamadama alumablaban ita ti amami iti sakit na a prostate cancer. Kanayon nga agkid daw kanyak iti pamakawan, ngam kinunak ajak pulos nagimula iti sakit tinakam kenkwana. Pagyamanak pay kit di ta inaramid na tikas tiyay kanyak, nga iso tinagbalin akarit kanyak tapno agbaligi ak iti biyag. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan, to'y pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. No maminsan ti panagbaligi iti biyag ket maalam at laeng daytoy iti makuna a diskarte ken panagsalukag. Oray di adal ka no di mo matammo ti dumiskarte saket sadot kapay awan met laeng serbina. Oray no awan met nalpas mo no nadiskarte ken nagaget ka agbaligi ka. Angem na saysaya at met laeng kumano intuloy mo ti nagiskwela. Iti kasta adamot diploma anaawat mo, akas kadagiti kakabsat mo. Angam anyangay nga rod,
talaga akas tatibiyag. Dagiti anak mo latan ti pagadalam, tapno isuda ti mangituloy iti saan mo analpas nga eskwelam. Alakastan pagayam, Denver, ket pagyamanak unay ti kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.